Manang Biyada! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Sapay kumata na sa lunat ka nakaradkad kayo kanayon. Kat welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Siyak manan ti gayam yo, Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Kandakin drama kadagiti biyag ti tao at drama. Manipod ka ni Kabsat Mona saan napud no anagan tintay drama. Ngam sakbay ti amin, hello mampay kada Alma Torres, Rolly Viernes dita Ilocos Norte, kan Pauline Lucero dita Hong Kong. Kastiman ti kunani Kabsat Mona, dirman ng biyanang. Kayat kuman matapay drama ti kapadasa kiti biyag amay naig kanayat. Agtaray ti istorya kadagiti nagbalin nga ex ko. Kat iti udi na maamwam na sino ti nagbalin ang nakatuluyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Agpautang ka man muna. Bayadak to no agsweldo nila kay ko. Kas tayo lahat na nakanayunan. Awan lakit utang. Anyat pagkitkitaan nyo kada tao, kwarta. Kat si kamot nga rod tinawadwad ba si ti kwarta na ading ko. Kan amin mat nga inutang ko kan kakat binayadak. Saan aya? Makauma mo tigas toy. Syaklat na kanayon ng tagpapautang. Tsak pinapadasan timutang kada kayo. Apay ko mga min nga umutang ka. Kat adumat kwartam mo na. Di ka kat agyaman taada ka na yun kwartam. May mayat ti tumulong ngem ti matultulungan. Mano ay tutangam? 3,000 kumaa ading ko. Mabit lang nga ron. Surwen yung amin nag-double kahit mo ta. Tapos sana mabitin di ko tayo. Kanya mo tindigas ta. Welcome to Jenna Almoite Drama. Muna, adamat mang damdamag kanyam. Guwapo mat nga teenager. Ha? Ayan na. Dahil man o, nakatakder ijer wardia to parlor. Ay! Adan! Ayaw! Mabitlang! Pakituloy mo man ti plan-plan sa abuong Grace. Tarasam! Tarumarak biin! Ni, mapanamaya. Basta! Adala pa palang mi biin. Ituloy mong talalamida ka, ha? Sige, yig mo nga rodan. Onya, nabsog ka matlaang Rodan? Nabnag ka? Wan mo na. Thank you manan niya. Mababay na kan. Tasig akanayo ng tagas-gastos. Tunggal rumwarta. Ay nga, sana problema dayta. Basta para ka, kasta ti kinapatig mo kanya. Kat, rumwarta nito restaurant? Wala, mapantay jamol. Taintag window shopping. Inta magmag na. Sige, kahit ko dayta. Tamawat-wat ti bagi kamag nga. Kan ganado akong agpasyar, no love na love ko ti kaduak akakibkibin ko. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Sumrekta dita department store. Tagkita ta itilako dita. Amang ano ada nakasil mo na. Sige! Kung naktubay kahit, nakasilda. 30% off oh. 50% pa iti daduma. Aywan! Oh, pati dagiti pantalon da. Nakasil. Kitaong ka de. Nakasil to'y nakangin na abrang ti pantalon. Aywan anya! Eksakto lagi di kanyak na ito'y muna. Da ito'y ti size ko. Kaya't ko ti tela na. Da stretchable. Wen! Napintas! Gatangag ko ma. Ngamawan mo't kwarta. Ha? Ay katalain ta bayadak Rodan. Ha? Sigurado ka? Ay na, mababay na kan muna. Gamno pilitin na akit alaag Sige, alaag mo. Tasyak timang bayan. Regalo kan ka, Rodan, my love. Thank you nga, Rodan. Mona, my love. Ha? Mayat day dya sapatos Paris na day ito pantalon. Ha? Awan! Napintas! Nagdala kwarta, gatangin kong day ta sapatos. Ngamawan mo't ngamin makukwarta da tao. Mano aya day ta sapatos? Saanan? Tama nga nung nangina. Nakasilmot ka di Sige, gatangin ta day tan. Tapno da Paris na ta pantalon mo, Rodan. Welcome to Jenna Almoite Drama. Mona ading ko. Umay ko bayadan tay utang kon. Nasayat mat manang. Tani, kasampulak ti kwarta. Ngam kwa, umutang ako mamanan ading ko. Anya mo ti kastan. Kung di bayad ka, ngam umutang ka matlang manan.
Nabitin nga minti sweldo ni bayaw mo, ading ko. Bayadak matlaang, promise. Ay, awan may pautang kon. Tani, ato ti paggastusa. Anya ko nga ti paggastusam, kat awan mat asawam, awan mat anak mo. Ninanang mat latikad-kadwam dito'y balay. Wen, ngam nagastos lata. Tadamot mama at ninanang. Ado ti pagpagatang na apagparjud na. Kanadapi agas na agat katanga. Bayadak mat laang, ading. Sorry, ngam awan may pautang kon. O sarag ti kwarta. This drama is owned by Jenna Elmore the Drama. Ne, apay nga aglaladot ka muna. Awan nga ron kwarta kon, Grace. Manan, basta kuyog kayo tinadya nga rodan, kanayon nga maibus ti kwartam. Amuklatan iso ti papapanan ti kwartam. Kat syempre, awan nga ron trabaho na. Kapilitan lang siya tang gastos no kasya rumwar kami. No kastamat laang leka monte kanayon nga rumwar, tapno hang ka nga magastusan. Agpautang ka man kiti, Grace. Naimpagkan ka, tawan bibiyagam at BF mo. Sana kas kanya. No usaramat lang nga para iti boyfriend mo, haanan. Saan? Itad ko kininanang ko. Tawan na itad ko ang kwartana. Paggatang na itiangas na. Sigurado ka. Wen, promise. Mano ti utang am aya. 5,000 no adda. Bayadak no next week. Tapos tunto no makaurunungak manin iti kwarta. Sige, pautangan ka ngam ne. Palagipan ka manan mo na. Tama ni pud ada builit mo kat kanayon ka nga maibusan iti kwarta. Ison sa matante papapanante matmat gadam. Kita ang basit Wen, Grace, di ka katimadanagan. Ang Muktar Aramidag. Promise. Kunak manutin kita itad mo ita. Nag-promise ka atin kita itad mo kanya kita mo na. Day talang tinadis kita rak, love. Ano, sampay lang 5,000. Nayunak to no makaurunungak manen. Awanan na. Sapay ita sumangpod di order ko. Kasano day tuwil ngay? Agdiskitar ka Anya kamutan? Anya nga minti in order mo, ayan. Sapatos kan jacket. Agdiskitar ka Taurayag aging gainton malam. Tanong saan? Agawid aklangan ni Jalo Carmi. Di ako nagsubsubli dito. Ha? Ah, sige. Urayan nga ron. Tayo nakagdis kita rin tinayon day ta. Darasama, di nakpagurayan iti mabayag mo na. Tano awan madiskitaram anayon da ito Agawid ako. Kadya ako nagpakpakitakin ka. Welcome to Jenna Elmore the Drama. Nanang, buludak man ta sing-sing nyo. Nay, apay, ayan nga mindagitay alahas mo. Awanan, narigrag ko nanang. Anan buludak ta sing-sing nyo ta isublik to. Ay nangina dayto asing-sing anak ko. Ay aywanak daytoy tanabalor. Amumat numano ti presyo daytoy. Kurang-kurang a 100K. Wen, amok. Di kay matanagan, tadyak pukpukawen. Ay wanak, buludak laan. Isublik to no may alawas. Sige, ngamnay, di mo pukpukawan amangan mo't no ilakom. Saan mo't Anyaga po? Buludak laan. Agawitan amo na rabiin. Anya tararamidang pa'y langay. Diyak makaid na, Grace. Diyak namin makontak ni Rodan. Katadakin ko na yung sing-sing ni nanang ko. Uy, jay balitok nga sing-sing ni nanang mo? Wen, ay na. Sa balit agparparik na kanyak. Agtip-tip bayo Grace. Matanaga na. May saldawan na diyak makontak ni Rodan. Amangan matno awan signal iti ayan na. Unuhaan kat lubat, kas jay. Sa balit agparparik na kanyak, Grace. Agtip-tip bayo ka talaga. This drama is owned by Jenna Elmore the Drama. Apay nga empadawat mo jay kakaiso na asing-sing ko. Inay-aywanak iti manu atawan day jay. Kan pakalaglagi pak iti day ditatang mo. Nga mapaya pinukaw mo. Sorry, nanang. Nailaw anak. Diyak ba't nga mininamna mga itaray na di sing-sing. Daytan tumet tatila pakirerelasyonan mo na. Namin ano nga ibagbagami kan ka asinaamon. Takukwartaan na kaladay jay. Ngam natangkan ti ulom. Pinamati nakmat nga min ngay ayatin nak.
Nagayatak lang, man. Jak pulos ni namna mga ramidan na tikas-tikan niya. Pasol ko ka di tagayan. Wana, ngam di ka mat nagananad. Pati ti kakaiso na nga alahas ta inata. Winaldat mo gapo iti lalaki. Ay naawanahan, kasano da ito yun? Inlakok-lako maidin tainggatan ko iti Boreas. Sorry, nanang. Di kayo matanagan. Tanong makaurunungak to. Bayadak to day dya sing-sing nyo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumustan nga itirik namtad tamo na. Duwa nga bulan nante limabas. Nakamove on kan. Ay, kasi na. One month. Medyo mayatan tirik na. Katmayat ano kasta? Anya nga yan tidamag mo ija ex mo. Awan balak mo nga mangidarom kanya na. Hindi pa lakayat ko tagdarom. Gam nakabalod mo't ka nun. Ni, natiliw nga dagdagos. At sa bali ang kaso na. Agduduma ang kaso. Iso hustuman. Ikaro na iti pagbaludan tinagpasulan na. Katmayat ano natiliw gayaman. Pag adalam data nga nangyari kanya muna. Han kan nga agdardara sudos nga makibuy-buy prin gamin. Han nga gaputa ubing kan gwapo kat main love kamat nga dagdagus. Pugi nga agpaiso ngam tiinding nakat agpugi it kamat iti babawem. Ha? Iso nga kita ang basit amo na. Baybayan pala ang gamin data ayat-ayat idta. Agtrabaho ka kit di. Kita am kadi kanyak. Awan ti love life ko. Iso nga ado ti ornong ko. Ha? Ayunan niya. Ah, sige. Patasak man mat nga rod ti agbyag nga awan love life na, Grace. Welcome to Jenna Almoida Drama. Hello, Mona. Adak manan. Ay, sige amat gaya manso. Anyat paaramid mo? Pukisan lak, Mona. Oh, sure. Kaano lang ay may ka nagpapukis. Sa ita, agpapukis ka manan. Di pa'y matimatidog. Sa nabalen, tinapatag, makita ka. Kailiw ko nga minamakita day tanagkini sa rupam. Agtal na ka man. Anya nakinis. Kasla rafrod tupay. Saan man? Nagsilap tarubang. Nagpintas ka. Ala, pukisan akon. Kabayatan ti panang mingming ko ka. Nagpintas ka talaga, Mona. Ala, saan ka komportable ti kas tang ibang baga manso? Muna, usaram dato blower. Aywan man, Grace. Pakidisum di tang. Sige nga Rod. Balasang ka di pa dya kadwam, Mona. Wen, agpanta kami abalasang pailaang. Ah, kastaya. Nagpipintas kayo. Ngamapay nga awan nobyo yo. Ay na, urayan mi di talaga para kada kami manso. Narigat ti masakitan kan maloko. Nosyak, saan ka man luloko? Managayatak muna. No ayatanak, pagbalinan ka akas la prinsesa. Bola? Agyaman ak pinatgam ti awis ko, Grace. Ti panagkita ta dito restaurant. Ay, hanak ko mga makisinara kanyam ngam kayat kamot gamin nga maamamo nga perme. Ta bayat ti panaglabas ta aldaw kat inot nga matintin nagtirik na kanya manso. Di ka matanagan. Awan to ti pagbabawyam no siyak ti pagtinagam. Ngam pangaasim ata ilimad tapay laang ti panagsinsin na rakta niya. Hamo nga ibagbaga ko maijay gayam ko nga ni Muna. Tama ba inak kanya na? Ay, kanayon ko gamin nga ibaga kanya na idi nga hangko nga pagan ano ti makiboyfriend. Wen, amok ti mangigam iti palimod. Iso di ka matanagan. Sige, bayada kong tigin nanta. Tayin tapay agpasyaran niya. Di ka matanagan. Sagot ko amin ang magastos. Siyak, ti makam mo. Agyaman na kiti kwartang intad mo kanyak, Mona. Di ka matanagan. Bayadak tumot lang no da kwartak. Okay laang. Basta jabilin ko ken ka ha.
Di mo ibagbakin ni Grace agayem ko ti maipapan ka data. Ta sigurado nga tanak day tiyay. Nagaroon na maamuan na nga umut-utang ka kanyak. Sirmunan nakmanin day tiyay. Wen, matungpal di kayat mo muna. Jak tupay unay kasarsarita jagayem mo. Nasihat nga rin no kasta. Sapay la kuma, tadi nagtulukwen, manso. Saan to Apolos? Promise ko day takan ka, Mona. Hello, manso. Ayan mo ita. Di matagkita ta. Sorry, Mona. Adda emergency. Ita tanay pa wait kung ti bulbuluda makwarta. Ibabawi mo ti makisinara kanya. Emergency, Mona. Sorry talaga. Intong bigaton ti panagkita tanya. Saan mabalin? Sa dinutayan mo ita? Adda ti probinsya. Sapay kumata maawatan dak Mona. Saan mabalin? Masapol nga kita ta. Hello? Hello? Oh, di awanan bain. Hello? Nabit lang tarumarak iti parlor. Ha? Apa ka dito, Jack Grace? Kasla dilim lamang na kanya ka. Kasla di na kaya't amang guti saritaan da iti mawag kan kwa na. Ah, surotak man itinalimad, tadenggak ti pagsaritaan da, Jack Agpadlaw. O sige nga Rod, urayin nakitan niya. Umayak nga dagdagusan manso. Bye. Ha? Manso? Sino ay amanso di kinasarita na iti cellphone na? Ha? Ay sus, nagtipayok man na. Kastimot lang tinariknak idikin ni Rodan nga ex ko ah. Ah, tinasayaat. Surutak ni Grace iti sa dinuman ang papanan na. Surutak itinaliman. Agawid ta ni Jabalay mi Grace. Yawid kan. Tagdan natan. Anya? Agdan na nga dagdagusan. Hanta nga agkasarpay nga umuno na. Sumarunon to ah. Isaganaan ta pa na imbagday ta kasar. Haan agkasarta pa'y mat santo ta nga agdan na. Kakaiso na nga inay aywanak ti dayaw ko kas babae. Kasta lang ti kalaka na nga. Anya tiket asawan day toy? Ha? Oh, Apay nagkuyog kayo adwa? At da relasyon nyo? Apay da kas ayan no adda mo na. Agpada kami mat nga awan asawa na. Single kami mat nga duwa. Wen, ngam duwata ang nobya ni Marso, Grace! Anya nga duwa ta? Uy! Han man nga tila ibagbagamat sa kamo na? Agsaw ka, Marso! Ibagam tagpaiso ni Grace! oh, di ta kayo. Uy! Marso! Uy, agure ka! Hala! Ti maray matan! Palang kantis ni dyan lalaki! Manangal lilaw! Uy, munahang ko nga mo nga adagayam relasyon nyo kani Manso. Ti amo kakat siyak lang ti darleng na. Uri siya! Diyak matamo nga da relasyon nyo! Italaan! Kathanak nga ron nga iramraman nga gurguran at ahang kumat nga amo nga da kayo. Naglukumat na dyan nga taon. Ay, pinagidan na takit din. Wen nga Rod, awanan bain! Sa pinagado ti utang na kanya! Inututangan na ka? Manong ti utang na? Adun naurnong ti utang na kanya! Iso masapula singirak! Sika ngay, di na kainutangan? Haan mat, siyak pa kay diti iliblibre na Nukwa, ikanak pa iti pagtaksik. Anya? Nukasta nga Rod, sikat tinapnapanan di inututang na kanya, Grace. Kat singiran nak. Katahang kumat nga mo nga ututangan na kanyam dagi dya iliblibre na kanyak nga makmakan. Ay na! Ang sakit yung ulo, Grace! Manluloko na dyan lalaki! Awan nga rod Ay, sapay first time ko matima kay boyfriend. Kas dya pa'y mat. Lawlawan ko nga. Manutawon mo na, lumakay kan. Nabayag nga awan na karelasyon mo Mandya akong manang. Mabuteng ako na maki-boyfriend. Namidwan ana didigra Kat apay ngamin alalaki ti pakiin na yatam. Kat babae ti rumbang aparakan ka. Ha?
Adumot ti bading anang asawa iti babae. Saan nga imposible day ta muna? Imbag na damangayat kanya ang girl lalo. At dalat tamot Iti kasta kinagagat mo. Imposible nga awan mangayat kan ka. Mga sawa kakit din, tani, nakapsutan ni nanang. Kasanon no awanan ni nanang. Agmay sa kanton. Awanin kadkaduham, ading ko. Grace, agpadatan a bumakit a balasang. Talaga ka ding awan ti planom ama ki asawa? Awan matanan te hilig ko itan. Napukawan, gapo iti kasya nga nangyari muna. Agpadataan. Nagrigat gayam ti matromaan niya. Kasla mabuteng ako na makirelasyon manen. Agpadataan muna. Iso na lang ta. Hay, kasto'y tangatan nga kan kanayunan. Agbaak ta. Matay tanto nga baak. No siya, jak kumakayat no mabalin. Kaya't kumatanga isimpati biyag ko. Diya damot makuna a pamilya. Ada putot ko, kasjay. Kasano nga makaputot ka kat lalaki mati kayat mo? Idi ngamita. Kasla kayat kumat apadasan ti babae a pakirelasyonan. Ha? Damagak man ken ka, Grace. No adda agaram ken ka abakla. Kaya't mo ka di? Depende ano nasingpat. Tano siya kat kasla kayat ko pekit diti bading nga pakirelasyonan. Takasla mas agkaalaan kami. No ngay, padasan ta ti agayan ayat, Grace. Anya? Ala! Padasan nga ibagbagamat. Wah! Pay, soan ko na. No kasta? Kaya't na? No bilang agarumakan ka, Grace? Ay, nahangkamat nga narigat nga ayatan mo na. Tanasingpat kamat kanyak. Nagagat kapay. Oh! No kasta nga, Rod? Agsimpatan, Grace. Agkasatakit din. Ay, aguray pa'y matawi. Ha? Ag-ininam mo tapay nga kuskusto atap numayat. No ngay hantagayam nga compatible. O sige, paliiwan ta nga rin ti pagbagita, Grace. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kasano nga, Grace? Naragsak ka kadimot laeng iti relasyon ta? Ay, perme amo na. Hangko nga ekspektaran nga agkaalaan ta. Maya titimpo yung tanga duwa. Un nga, Rod. Ay na, nakaragragsak. Uray siya Iso nga mabalin sa matan. Ha? Mabalinan ti? Mabalinan nga agkasartan. Ha? O sige, tulagan tayo nga, Rod, ti kasarta, Grace. Basta baliwang matanan at hinagan mo. Ha? Hanan nga muna. Ta ag-asawa tanton. Isubli mo na dyan sigud nga nagan mo. Katwala, date talaga ayam. Manipod tadta. Hanan nga muna tinagan mo niya. Isubli tayon dyan sigud nga nagan mo niya. Monyo. One Grace, my love. Natulag nga ro ti kasarmi kini Grace kat kalpasan ti kasarmi nagden na kamin. Katawan pagbabawyak anang asawa ken kuana gaputan na kasingsingpet kan responsable nga asawa. Gatita iti parlor latatayan mi adwa kat adamot ten anak mi kat pasaray ikuyog mi ida iti ayan ti trabaho mi. Naragsak ti pamilya abinukal mi gaputagin innayat kami. Alakastan ti gayem mo mona weno monyo. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan da itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yon, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.